tau na sui le mindset ta tangata. Nga o e koi inga o le kalesia e whawhenga i malmalo. I me whaina nofo lutu. Leanga o le whiwhi auto sinu. O le tino le lotu. Me lea sa ua iaku te. Pe e ula ma amu. Me e whai o kapena. O melena. Lea la yonga manguia me whai re chaki. Ono whaapea lola ia. Ele tau ni poro kiksi whaisi au. Ia e tau na sui nā mindset mo awa ia tōtas. O lea le involve la poro kiki a whawhea o le tau te ola poro kiki te mini. A mine le o whai tau te o tau te i o ile me le whatiro le poro kiki. O tātou e tau na providinga le balance. Male lo a tatunu. We are supposed to be the watchdog. To lo to malafi a wai le fa pe fa te tenga la to tala mal fa lo le fa pe la ta pole meta to por kiki a ta to no fo no fa ta to mata ia ole wa sa u fa no sa ta wangi no fo ila so na fias fina fa pena mai i sul committee. Ja, lela was afali le fano no te tau sul mindset na tangat. Ele me fano no piano fa ya tu ele me fano no fo le tala le ma le lutu. Pa fe le fa in tangat. Ele me fai no fo le lutu. Pa fe o la fa ina ia meta lutu. Le mai le fasili se manga koska ka fa ngalu. Eu queria lo ia se ka fa ngalu. Nga o le koi inga o le kalesia e whawhenga i malmalo. Ai ai se a fo i se manatu o le autoinga. Na manele o i le fono e kalesia. E awala mai a ina i. Ma mea te waloa. Ai le ka whau askan ka whenga luenga sau i lunga o le. Ole afo ole fasalau muspep onga mo ele pe o ele wa pule a ko ele e fakasa ole wa ko pole pule pe ya wa pule ko kasi fala kikila o si fala kikila wale o koe whaiwhi au au porki. Whai whakasia la ko pakima. Pakima le fast. Wale o koe whaiwhi au la kuku ko kasi. Ua sui o le fast. E o a ianga manga vanga umai e sau e. Makua malosi le mangongi le fast le e sau wai. O ke ofo ni e kalesia male pule whasolo a koa le. Ole di fengalu ale. E tau na sui le mindset ta tangata. Nga o le koi inga ole kalesia e whawhenga i malmalo. I me whaina no lutu. Leanga o le whiwhi auto sinu. O le tino le lotu. Me lea sa ua